Түбе ортоскулатын сәркен коллективі толырудығар әйгені умнық бұтсуға салаячы Туяра Соловьева. Серийген оғылығынан бейге туғы білем. Mikrofonları uğrarın hele ağlar ağlar elbet. Халбыт. Антонатын курсуях хасаан көчөх бігей. Инерин, бару, не бол. Кутуях хасагыр түбән. Уровна бирлі пелькі бол буд. Хараны. О, бұлырын. Ағам барыр дағына. Иям тыынна ағар. Үшігай дәті. Ағам бачыларға. Арыма тайғайлар бүті. Народ жүні барда хабыта. Әмілді тайғата. Ием, меннегел. Сымнағасы да сымнағасы алажы бұғар бұта. Антон білеген тоғыды соқ. Сағатар бір туарақ бағалақ. Нахачам, маппа yoğunlar krabığın anaro direkkelere. Neha toxara бар. Bu menin axtarım buların hem ağır buda. Bu manatçı, bu çörüküye. Ottan bu samı üttağınam kıstara. Ona iki oğustağbım. Borduya ona kadar baye. Kapitanya чего? Я хочу научить лима хаспать десяток, бо русарыта тела кюхада сюда. Бәлем тюхатахпина әһәм кәлбит. Йөрбит жүһенә тойо миктары барыз дия. Минеме йөртүм агай. Хүрә сеттеһәм бара тордуат. Мәхәчә бу самый үттәхнәхмән кыстарыны онна bir ağustos borduyana ayağa bıraktı. Bonya otum numa sana hujar.
Ağlar taatlı tutuğudular seri xatçı berəri hıcalar ühü. Мен bu iyem əbən sükteri itiger keden kelbit kömüs sibağın əmiye tuttarda seri tuğugar. Мен bu xatçını mannaygı klaspıttan musputum. Aras önnağ kıraskı ılığın bağırır edim. Attın bilgin, bartın front tuğugar, bartın seri tuğugar. Seri bittağına uruydum. Мин, мана фашистханнах, баппағыттан боқсыламут, корат ағылыргар көмө аңырон. Кинилер, коратара орқсыламыт, жанора билияңе үрен ипиттире. Билги, дауруптунан, бағылы қамаян біләңне дебит. Отчу тоголор Даяна Ефимова, Тимур Чепалов. Ахыңану торох соғырғылар Аина Соловьева, Эдгар Бубякин. Фабричный заводской верен оғылары Тимур Пестряков, Тускун Григорьев. Кыйы фондугар қарчы туттарарығы Алена Ахлопкова. Оккупацияда босқоламыт коры тоғыларғар бағылғы ұтарығы Алгыстана Дьяконова. Біліңне олар Эрсан Федоров, Айталы Дьяконова. Сери олағын тұғынан сырды көйді біл. Салима Егорова. Әғірде литературный музыкальный трорunu көріон. Салаятчылар Ольга Аргунова, Аксинья Татаринова, Туяра Аргунова. Тəhöncə tağısız jordan bir sıl, saman sayını gönə. Aygır silik ayılğa, kıvırat tıllan tuğda. Can sergem mündüstan, tuna xıhı xıhılar. Yörü kötü geliger, emiske etin erpetini. Seri valla diye, soğustaq soraq kelbida. Sahuyan mahberderen, çuçumça dağlan turan.
Ыһық жана ыһыллан, аргый сәмәр тараспыта. Турук толу әрджан мутсахи сиппит иччатаға. Bir бәбәске тутаннар, хамур асын бараллара. Ағадайдыны кәміскі жалла холох туғыр. Аңардас тастақ нәйлектен әлбәқ әрбәрді бар бұта. Әрге трибунат тұғармыстан алғыстын етілдер, кестір көпсенер. Сиджейін әстауа сетәсіндерін, тәнләрін түріт бор бұтығыр. Барар кәм тиен кәлбеті. Бұрастылығы, арасты, батонқы сүгеннер аян солынан кем саты, кем атынан бар бұта. Шушымча болат кәнерін қайан, әбәк көйдерін адылан ейбеттірі. Жолматтан, кырбахан кырнартан, алтау тет күтет барбыта. Харди холхостан Николаевтар тет чатыйып пыттара, атта тылга хайда хатай. Суд куран жыллара боланара, олы салахытанара, астана соға тибета. Оны жақтары кыхарияра, бурду кыхыта, от хамура, кыхыны торур кыхалға. Күні сынямакка, түні түйбакка, сырда құлаған сылдара. Барта фронга, барта көйі түйін девиз, ыл ақсын сүрін сүрік болута, өлентүннен, жолманнан дегеннен, кем қолбақ өтіліккен кәнші тегері, сәрі әлүйден тұғын әтіннен қаннан беленнер, әтіңер келен кәтірі барбы жотон аңадыр әрі. Yerden yemekten
Eheginnen, ölüğünü kaybıtlarından, eheginnen, alağa tilinler bitlerinen, ken tutta kere kepsel anastan, kençarı ıçapı tertiyedevit, kayı ergaya era omutara vata seri tıl veteranları, ulu kaya oğansunan oruydamı çeysivi, ulu kayını oğansutlarga oruy, ayxam! Oruy, ayxam! Neren ergay? Aysen 8 kelas. Lekhanov Pankrati 6 kelas. Irina Nadia 4 kelas. Atlasova Ksenia 4 kelas. Amosov Leonid 4 kelas. Argunov Arsen 4 kelas. Ivanova Ilona 2 kelas. Savlak Ivanov Dominik 4 kelas. Ülkühük kırgıtlar Inessa Pankova 3 kelas. Karsakova Albina 3 kelas. Pankova Violetta 2 kelas. Pankova Anesia 3 kelas. Kohonu Aksız kelas öğrencide Argunov Artemi. 8 kelas öğrencide Yaroslav Atlasov. 6 kelas öğrencide Vadim Atlasov. 6 kelas öğrencide Ilya Ivanov. Усурын сылаячы Ольга Семеновна Аргунова, турурачы режиссер Туяры Марковна Аргунова. Тастав Осколы театрын көдірігілер инсценировка салаячы Саргылана Сметанина.
Dolgun dolgun bargan dolgun bargan Çerin dolgun istebin Bertege istebin Min oğlum avurgut tınnağa bekkin Estakta kuran men baya canavar tübesti Cügrüyücü partıgan manna isten alırır Üçügendik istebin Sürerge belemmin İster erem olarbın Tılı hoğuyan eremin Atuttan taksa acılğa Umadık kıtayan köyden durallar Anı otalanan Kıtır kınatta ağlar Kıtır tüyer serilere inne kıtır bağlar Dolgun Öydötüm doğu Öydötüm Voska tiske sürünnüm Şardarbın Keteher Dolgun istebin Hardararkın keteher Mostığı esterin Tankalarga mehenden Dolgun öydötün doğu Dolgun öydötün Затоннағы орта оскола Чәрин оскола театры. Күнде орта оскола театры көдірігілер Салла сүріға. Салаячылар Сырғылана Барашкова, Камина Сарғылана. Тергеттен жадайыр, терген арты тәлелінна. Уарыттан жарақсар, уғын арты тарылығына. Сері сіллесіп бергер сирелер кемкелле. Үрәні ыстыққа аған ұлсар час тұрда. Керекен қынылыр, кенді бір нәліхен сұттылыр. Айылыбыд ан ұлағылыр, алғы қалылыр. Бірағайдары әндірі доғыттыр бұд, бірағай бұстақ кенген. Сақа сирекіңіл ұлық бұд, кәдәхін доғыттыр кәлияқ бет. Әрәнің бейгер кияқ бет. Сері кайылақ бетуді, сир неурын тұпсуды. Сибейт салгын тәлгені, сир халлан сырдыйды. Алсыны тымны едігер сирге қондаққына, адаққын елейген онды өліп бәдаққына, бұлчыт бұйдынан сылғын таптаққына, қайыр кәтен қалиян істаққына, отчығы орды көйдігін ән сақан кісірі, әйгін сатан иппетін. Тұмын баран, итеймейін істаққына, Хоргуян баран миннигес келебі сиедаққына, адағаттан істеген бүдін тағыстағына, сумкаға саппаз патроннақ боллаққына, отчығы орды көйдігін ән түрәбі дойдым, барыммат байын ұлу бейтін. Өлін әрір чүгізді ғырым, өрігейден қата атығына, тулай қоғын синелің тілләғеттен, тұтаған тұраны датығына, отчығы орды көйдігін өстіғі өлірі. Қайғал жылыта болырын. Утугуй сүрақ қыланына, қаңына қарабатта, әдір сылжан күл бүт, едестірер уастара тымныянлар, қан әрі күлімге жүккөрбіт, қара дәмем қарақтара сабылланлар, січін өстіғ үйітігер түбір. Сейметтемет әдір әмет, доғырым ұрақ доғырым, долғыяр сұңықтың қалғыды. О, үтчүтін ұқарабатта, ондан сұрағым құтаата. Улах окопаға сұтан, ұтыйпаққа да сылжан, ие дойдым жолынығы, әритімітімігі, сен бір әте язым,
сирдәгы жолу билебинде. Göster ayıp sırtıgıttar, günü Allah'tan araqsamın, sarsın taqsar külhin, zamanla ıhıntaqbına da, sin bir ağarın silgir jolabınan. Атағы дәннән қамын, анылым бұстудың ен, мас баттықтынан, бұрар кәлер болақтынан, син бір етеғін, сірдәғі жолы білуін ер. Boyun attana doksuğuga, bashan, dağılım, boltu meyin, kömüş kebit kömüş gönülüm. Gün boğulan günderir boğulağına, sin bir eteğim, sirdəği jolu bilibin diyem. Elbette endine ağın. Eme bu kırıstı, bürün ıstoluğun ağlayan, bugün bilgi kümmün. Olas bu tüylgütten, olukka elbek dolguttar, kerede dağıttar botkiniler bugün soğuktar. Kutavota hosuğuga, kuyaktağırdı kıtanaq, doğırdığı ulu kühe, turgura turdunge. Erde kırcıva deyin kırcıva. Erde salla çıraqdamer bollağın. Saaspın seri sarbıybıdın ey. Sırdanalaqpın karı turdağına. Sil bir eteğim, sirdeği yolu bilebin yer. Namдағы икісіне бірде ғырты оскола кытачылар достықтыстыға, оғылары сілегеттен күн үн оскола театрын көтірітілер, я расскажу вам о войне. Салаятчылар Нарьяна Платонова, Рада Уваровская. Смотрите, старик сидит. Он что, военный? Да, у него награды. Воевал? Так это же ветеран Великой Отечественной войны. А я его знаю, он в нашем доме живет. Давайте спросим у него о войне. А кто пойдет? Ребята, подходите все. Я расскажу вам о войне. Я, ребята, на войне. Бой ходил, горел в огне. Мерз в окопах под Москвой, но, как видите, живой. Не имел, ребята, права я замерзнуть на снегу, утонуть на переправах, дом родной отдать врагу. Должен был прийти я к маме, хлеб растить, косить траву. В День Победы вместе с вами видеть небо синеву. Помнить всех, кто в горький час сам погиб, а землю спас. Дедушка, а сколько вам было тогда лет? Я был юным, мне шел 19-й год. Как началась война? Подло, вероломно и неожиданно. «1939 год. Армии нацистской Германии начинают завоевание Европы. Сначала пала Польша, затем Дания, Норвегия, Франция, Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Настал 1941 год. С армией более чем 7 миллионов солдат нацистская военная машина повернулась на восток и начала вторжение в Советский Союз. Говорит Москва.
1939 год. Ты что? А сколько было раненых? Раненых доставляли в госпитали. Там за их жизнь боролись врачи, медсестры, санитарки. А вот Радоч частичку домашнего тепла для раненых приносили своими концертами обыкновенные ребята, школьники. Расцветали яблони и груши, поплыли туманным рекой. Выходила моя Катюша на высокий берег рукой. Выходила моя Катюша на высокий берег крутой. Выходила песня водила, расстегнула светлого, про кого какого любила, про кого чуть не согрела. Про кого любила, про кого чуть не согрела. Налево! А вот моя мама говорила, что воевали все от мала до велика. Это что, все и везде воевали? Нет, война была не везде. На защиту Родины действительно стали все.
От мала до велика, солдаты на фронте, партизаны и разведчики на оккупированной врагом территории, женщины, дети, старики, в тылу на заводах, где делали танки, оружие, снаряды, труженики тыла, как солдаты, сутками несли свою вахту, помогая фронту. Ты прав, внучок. Нет в нашей стране семьи, которую бы не затронула война. Братья, сестры, деды, отцы, матери, сыновья и дочери. Кто-то воевал, кто-то работал в тылу, кто-то просто был ребенком. Сколько страха, голода, холода, боли вынесли они, дети войны. Получившие похоронки на своих отцов, матерей, навечно осиротевшие. Дедушка, как часто вы вспоминаете войну? Часто, внучок, особенно часто во сне. Мне снятся танки и окопы, друзья моих военных лет. С кем прошагал я пол Европы, и помню тех, кого уж нет. Мы вспоминаем, с кем служили, хороших фронтовых друзей. Как мы зимой в землянках жили, кто не дожил до наших дней. Нам доля тяжкая досталась, и все домой с войны пришли. Немало там в полях осталось, тела которых не нашли. Мы День Победы вспоминаем, кто вместе с нами воевал, по полной чарке наливаем за тех, кто смертью храбрых пал. Войну нельзя вынести из памяти тех, кого она опалила. Ради детей, внуков, ради мира на земле все должны помнить о войне.
значит, что мы с благодарностью что-то бережем и храним, чтобы передать своим потомкам как нечто ценное и важное для них. Я часто думаю о том, как нужно было любить свою родину, свое отечество, чтобы не задумываясь отдать за них свою жизнь. Самыми родными людьми, самыми дорогими детьми. Я восхищаюсь людьми той эпохи. Они заслужили право быть бессмертными и прославленными на века. Безгранична наша благодарность всем тем, кто отдал свои жизни во имя мира на земле. Кто выстоял и выжил в той страшной войне. Мы принесем сквозь года благодарную память о тех, кто защитил нас, спас от фашизма и подарил мирную жизнь. Модут нәйлегінден күн үйін осколы театрығар 90 ыдыстыға. Убастығыла сылаятшылары сынаға.
Saz. Kızgın. Sağlı ipinde. Adamın sağda Avrupa'nın da olaydı. Oy. Bere. İdi kürüye bir doktor. Bahalar kılıma sakatlık duran. Onu vallahi adamdan küyörü. Bu doktorun komuyan varılmış. Ulağan kostağlar dünyakların. Yandan bağır. Bir emekin subatın bitku da saklı. Ondan saz. Ihımın elinattan küreğimden oğru edibin. Onda konuda bir söyleri ürerim hele hayır katırda da. Onda be. Yoksa bu oğlanın var olanlar avradılar. Onda be. Ya karadı kurdum. Bana bir vurağına. Ondan ya aslı kokostaklarım kontoradan ergi bekleyen bağına bir yeri. Ondan sasın derde gelepet de olar. Öyle grevden sağlapet de. Ondan. Soruna. En oskoda oğlum gündemden bağına bir yeri. Gerçi benim min. Ya. Ortağı da şu gel. Ya kokostaklarım bundan munyak bitti. Ondan ya. Dayaha, okananga, mayaha, boy bana onyaga, çarana boy yaha. Suruk gel suruk. Toğa bu ismunluk tağı. Sallat için aplamağızdan soruyor. Evet, seriga baran he, surugun soruyan baran, ismunluk tuğdudan baran, sallatlarından öten gibi he. Sallat suruga diyen bilir evitlerdi. Onluk, ismunlukta surugu gördüler dağını, sallat suruga diyeni bilirler. Ol hem Türk'ünlük canlıgar diyende hatırlar. Ağam bıraksan tuğu suru bu da boğulur. Çene, ben ah, ben çeliği durdum. Çorunam, dorova, iyen, biligin, ciğe, soğudu, ülehit, min keliyakber geri, iyeğer kömülühöçü, en ere bardı. Öyde, en seri kemin oğudokun, östöğü utarı, kralın ulakanlığın barı oksuvadı. Sağdan sağda bulan, kıyıla ülenen. Min sayın kayanda üleliyaktakpin. Östöğütürü darı barı oksuvaktakpin. O çoğuna seri gidiyorlar. Ağam dönüyorlar. Şapayır. Bugün gani dayılar beraktaydı. Mana ahtı, mana ne ahtı. Oo. Yele hamam kartız kalara. Ağam baraksan soruk suri batağa ıraakta. İyem biligin attı var sulak. Kata ovaları kıtta, internette oların sergahsıydı. Hop, Nikuzi. Hayo çağır bana kalite bikin du. Gelen. Uçuyu nerede dara? Kırkıntı hamut kurdu. Dünya kadar kiti çay gittim. Bu abda evine gidiyor. Ben koydum. Çorona. Asbuka, yam koraka kira sultan. Ayak sakat doğru koyna hokta. Onu bir kuhogun yakabesin.
Onu gördük ama daha yaptı. Ben de bitti. Nere? Nere var? Ada binigahi. Mandurin ka na siya bitti. Ada şey yiyince hakikaten ama yani çıktı böyle. Zaman tıkayım dokta anızge ve bir de bekleyeyim. Bu kadar camide kadar da arıyor ya vakıtta. Es, kajak po. Lali ka lang para
Жабо, чарона курдугун чыра. Öçün eğri de diyaka sefer. Oğa yeter saat yeme ıhısıdır. Ondan bugün bulağına ahın kadarı en iyi mağanan açattı. İtihaten kıyını uhan sağır. Oğlar, ide kıratı tüleleri diye fronga lahanı çıga var. Lahan çıga var. İdi kilepki tegen batlar. Fronga var ya, diye salaklar bitiren. Onu da Atamanı babadan bunu ayaktan bir soğuk. Olacaklar mı? Olacaklar. O kalanlık karabaran. Evet. Birine koytanı olur. Onu da. Bugün bağdım da varın. Bu. Asıl bir gelecek bunlar. Onu da esasın kelimin güzel yapı. Böyledir vokal bunlar. O da peki etler havuz. Kurduk çocuklarım var. Yere sığınıcı ediyor bana. Ya bu berçastır. Ороларга унятулар колхоз председателя Павел Герасимов, 8 класс, Чарона Дима Нафанаилов, 7 класс, Нюгус Янис Сусалятин, 7 класс, почтальон Легентей Володя Игнатьев, 7 класс, Кетерис Чарона Ила, Ксения Находкина, 7 класс, колхозтартар Аня Бурнашова, Родион Перевалов, 8 класстар, Эги индигдер узалдан улугун лөгө лисея сайдам театра доксутасыга. Опаленные войной. Салаячи Саргалана Степанова. Человек родился. А что это значит? Это значит, что впереди его ждет большая дорога. Учеба, работа, успехи,
унесла война. 1418 дней длилась война. 7500 человек, убитых за километр. 15 человек на каждые 2 метра. 14 тысяч убитых ежедневно. 600 человек за час. 10 человек в минуту. 27 миллионов погибших. Это значит, что каждый 8-й житель Советского Союза. 27 миллионов погибших. Вы представляете, что это значит? Если каждому погибшему из 27 миллионов объявить минуту молчания, страна будет молчать 43 года. Вот что значит 27 миллионов. А сколько среди них ваших сверстников? Детей, юношей, девушек. Война началась. Горят села, города. Последние записи в ее дневнике располагались под буквами С, У и О. Всех мужчин забирают на фронт. У меня был абсолютный слух. Я успела поучиться в музыкальной школе. Меня хотели без экзамена взять в школу при консерватории. Сказали приходить в сентябре, а в июне началась война. Наступил голод. А потом началась блокада. А за ней голод и смерть. Я стала вести свой блокадный дневник. Вскоре там появилась первая запись под буквой Ж. Женя умерла 28 декабря 1941 года. В моем дневнике страшные записи продолжали появляться одна за другой. Б. Бабушка умерла 28 января 1942 года. Л. Лека 17 марта 1942 года. Дядя Леша 10 мая 1942 года. М. Мама 25 мая 1942 года. Таня писала: Савинчевы умерли. Умерли все, осталась одна Таня. Через несколько лет не осталось и самой Тани.
года. Сестра меня забрала к себе. Я была худющая, совершенный дистрофик. Долго лежала, но сестра меня выходила. Мы до сих пор никогда не выкидываем хлеб. Мы только в марте 1945 года наелись хлеба. Мураттан Асырти Осколы театры. Сынаға жүректе ұлығыттан қатылы орта Осколатын иінет школьный театр артист көдірітігер литературный композиция «Мен манттан цариге барбыдым». Салаячы Василина Карпова. Снова весь фронт раскален от огня. Лупят зенитки 3 ночи, 3 дня. А в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают. Мен мантан сериге орбутум. Оскола чораның бідерен сас болан чичақтақ сарығым аттына. Мен мантан сериге орбутум. Еліңні сағарғам аттына. Халқоғым сана асаттына. Сол борын бұрғатын аспыдым. Мен мантан сериге орбутум. Бар жаным алғығын ұламын далбаты қалыпта чараңым. Бұл жұрқай баттықта ақтырдымын. Xanına namık kardırı, kim kıyı, deseyen kırgar kırnırı, saskına sanar satsakları, ödüğüm doğru, haracım karan, sırtıdar geri otları, uşuğa verilmet bolla boladın, adaret büyüdük tutarın, ödüğün tüm kadar tur bu otur keda, estağ besi cünen sırdırın, o budun tuttur bud arosbay kürete, ürün yöne eski sılların.
Çögeliler. Ütüye manı maytılaqtar. Ütükçü bıhılaqtar. Ağız balız kurduktar. Nahacı dedi? Olur arı. Yakınısı kahınada. Eğilitek mi demin? Cere? Bu dalay bu hallan sarıyalar. Sürağı guttur gök salgın. Bu uyku ıhığın çarına. Ülüsken yürüyüt bu jalbun. Barda elbet min doydum. Cemil. Hiç ona benim ben kavmına anlatmadım. Cere? Karşıya semen cegeliyle sevdiğimi sılcıbın. İdirgâbi cücünleri koyu ottan bulamın. Tergâga lok bulan, bulallah bulan yol. Kuyas günge söyleyip giyen, soğla örakka ıstabın. Kırdıklar. Metlâhı yok oladı. Amine ne kurdusuna aktırım. Olur hadi. Kırdık benim tehim bağırım. Kırdıklar. Sübüdüm filan okutuyor. Cekim neydi külüyor ku bağırarım valla? Şendik isteme. Bana bir hangi kere olayım külüyor ku bağırarım olaydı. Harun bulancına kudun ıslattır olan bitti. Aslında günahı okudun alırın saklıdır. Emir nahlına. Oğlum ben sırası takıl ki. Es! Ona hüremi çögeye. Onu bulmak kadar. Vay bu gibi. Günah yani sanıyorduk ay. Bilmedi mi? Bu! Bu oldu bildik kanadımda. Nerede sanadın o? Ya sanadı baktanlık olmadı. Vay kırgıtlar. Olsa kadar güzel olacak. Kırgıtlar bilgi hem hafta ediyor. Hacı bir cahmet indirimdi. Kırgıtlar sayın gella. Ayolabı tutustağın. Ürün güne sırtıgın. Tulahattan rahın. Eçiğen kuyahın. Kının ortağının gasıbek kötü güğün. Oyurmanlar canıma abıları çıkayın. Kırgıtlar saçlı sökölüğü nasıldır diye sürakı sürüyor bekler. Doktor direkt gitler mi sınırları hillere? Hanna, gösterip tercih. Kıyamam ya gösterek. Hanna. Gösterek. Kırgıtlar çok da babadan kırgıtlar o hayırlısı. Ağabey Lenin ağlayıp bulağın, kütyegi göresi olmadıdan, kömesi yapıdın güreli duruz. İyi borbudun ergiyse sırın, östahbudun örgeyde lan ürde. Edenge sılcanın ergilerge lakını, aymaqları gıdıgırın arıyla görsüyoğum. Uruğlar gıd munyan, uru yetiyeği. Canları dinleyen kim akut geliyor? Gör, öğüt günüyor. Sırsın gılgıttır sananır dide. Allah'ın muhattır, sırağı öppeder. Tiyevit birge, cacıgnak serige, kirevit düğünühe, innike kirbige, tönkön kağıt reşeğine, kummuçu tuttavut kuttanan serene.
Василий Сергеевич Соловьев Болот Бадуратынан қатылы орто сколатын артист оскола театра. Мен мантан сериге барбытым литературнай композиция. Қоғаннары ақтылар. Иван Актамонов мен мантан сериге барбытым. Иванов Петр. Эллей өлөр көйбір. Иванов Дмитрий. Михаил Гурьев, Джогалилер, Холмогорова Алина. Семен Данилов, Миндойдум, Винокурова Сандара. Роман Винокуров, Джогалилер, Яковлева Дарина. Джон Джанылы Уйбанчик, Платонов Айтал. Алексей Бродьков, Иялгыга, Прокопьева Карина. Джон Джанылы, Саллат Джилхата, Козлов Ренат. Болот Батур, Саллат Дарадевик, Попов Давид. Күлгүдүнен Сайын Келле, Виолетта Кривошапкина, Виола Захарова. Атарачы, Сандара Холмогорова. Эгеннигидгер артист Оскола театра. Василий Сергеевич Соловьев атынан Болот Батур қатылы орто школада. Чурапчылуға.